Alibot ken Kappi. Adda alibot ni tatang ko, 12 pulgada, dakkel ti helmet na, abalbalayan na, numalagip na, agdilat-dilat, agkatay no dagduma. Adda Kappi ni nanang ko, nangisit, adda may sanga ampas na. Ay, ampas talaga. No mabisin, aglabot at liwat na, agdilat-dilat, mga makita da. Na minsan, nagsarap da adwa. Asin no? Alibot ken Kappi nagubalda. Jay ulo, jay alibot ang nanana, jay iwat, jay Kappi nagdardarang. Apay-abay bakit ko na ni tatang ko itan kakaasi, daytoy alibot ko, anyan nga ulpit mo, apay intulog mo, agraman jay ulo, isot pinaipit mo. Basol mo ula kay sumbat ni nanang ko, apay pinalusot tamday tataraken mo, taday tinay kapik mabisin unay pinaasideg, alibot at taraken mo. Hi, Sir Body Corpus! Ate Lisa Arconado. Kay Sir DJ Nes, hello. Ate Salit Phoenix, hi. Namin siyam nagsarak da adwa, siyam talaga. Alibot ken Kappi nagubalda. Jay ulo, jay bambi nagnanana, jay niwat, jay Kappi nagdardara. Mens, apay-apay bakit ko na ni tatang ko itang kakaasi, dayday alibot ko, anyan nga ulpit mo, apay intulok mo, agraman jay ulo, agraman jay ulo, isut pinaipit mo. Pasul mo ula kay sumbat ni nanang ko, apay pinalusot tamday tataraken mo, taday tinay kapit mabisin unay pinaasideg, alibot at taraken mo. Apay-apay bakit ko na ni tatang ko itang takaasi, daytoy alibot ko, anyan nga ulpit mo, apay intulok mo, agraman jay ulo, isot pinaipit mo. Pasul mo ula kay sumbat ni nanang ko, apay pinalusot tamday tataraken mo, taday tinay kapit mabisin unay pinaasideg, alibot at taraken mo. Baw-wow, bambibungaw. Okay, sa malabing ayong pinang